Wakomori watukufu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Leo tuna masulaha nijitekeleze usoni mwanyi harmale suala la maore. Haswa ngamdhani ya ukaya ya maji ya haundwe komia. Galazimuo rijirundu mwedigo hi almuradi haina mru ya juwe opanyora honda neziri lindao ikakarija juha. Ya Mfaransa hapuanga yonku rango 1975 hashindi hatu wale suala harmole baraza la he ONU hashindi hati ya maore harumwa COI, Commission de l'Océan Indien, wanunga unaukaya maore nge harumwa se rongo pia za huswe COI rompira les chambres de commerce neza saya. Ya Mfaransa hashindi tena hajari tinia ikiza baladur. Ani hatia bahu baina maore nezisi wazindwaji. Harirende wajeni hu hatu. Karnubizi wao hama siwandu wenza maana. Reba hiziwa kamkate, wandu pia ngwazi wao. Leo, idaraja ya mzungu ya aswili, ya Mfaransa ya waswili, doka mhutsaho ya dunia iridhika maore Faransa. Izo dizo lelo ya Tanziani, izo dizo zifanyi yao, na aye ngupuungayo. Haswa, wandu pia ngojua ukaya maore na bushini ngona mikataba kuko kabate mdishda ya waze. Ataharumwa lejumba la ambassade ya Faransa bushini gapo biro yao ya maore. Wandu wajua waonotena ukaya hata ila Tanzania raka za shehitwa habu yaka yondi yaka ya mzazi wa hatu haramwaze bwana za uhuru yondi atu wana hao wajewa waniye uzima wa hemasi warishinde Muhadi Bakari. Lelo wana mahadisi hao daona maore kayinu departement français wana mahadisi hao ya kiankibanda unao. Wandu wajua tena ya ukaya Ethiopia ani Kenya mfano samahani Kenya bao denamna hii. Yerende haka waidaba na basa ukaya zensi za Afrika haswa. Kwa unaoka mwajojo wakaena mishiriano wonasi halafu umbali hao wakena mishiriano ya kiakiba dauna maore. Yabo Mariamu hamwandu. Habo yaka ila siasa ya Mfaransa yanzao ya rendeka maore Faransa gionziani dondondo umkomo juzi wandawo nuka yangabu ujumbe wa maore wahenda aluni. Ukomo wandawo nuka ya Arabi Saudite waridhi wa hadisi wona maore namna kaya emahijaji wa maore watidobira tena hunu moroni halafu wasiwaziwa harmasha idadi shahema hijaji wa hatu. Yabo limana namba ukaya emaji ya hondon komi. Upande wa hatu kasikuri chidingoni haina usiku. Haina usiku. Iyo demana lelo ya Faransa ya juao ya himeya mbekusahoka ya edunia ya ridhika maore Faransa. Risherehi 12 Novembre. Juzi. Habo ya kaya iwodo usiku mhuu inti ya hatu ya ridhilo kaya ye mwana shama wa he ONU. Inti ya hatu ya ridhiwa ne dunia ka yonti kezensi yonalefumvula hayo harme dunia alafu inunti ya kaanti ya mamasi wa mane ya vungulo maore, mwali, nzuwani na ngazija. Wakati buko ya Mfaransa haka Giuseppe Ramu ya urisambaza dunia waririzi hata waone sanu kama ore komori
Yode maana sisi komite maore ranti ukaya gelazimuo 12 November irendehe do siku zifikira za hatu pia zikontiyo maoro juu lirambue za zorafanya ronia lazima rifanye yabo 12 November ya juzi ukuyonde mahamengo mitano yone sanogozi nji kabwetama shangabuze izapeu yode maana nambaka ya na una muhimu ya ukani nijeni jitikeleze usoni mwani heza la yana harmwa ila namna watu wa sherehe 12 November hadani ni wanao muhimu swafi nduka harmwa 12 November ya raibitsa bano baka wana sijana wenji zelikoli ziva hambonzi bili zedugana imatamana weze likoli hizo wadugana na wana zioni waja hawinji harumwa esherehi wanduwa waono wanduwa waishia abunge yoro ngonku itiao riteo tama harumwa kaya vala riwala zifikira za ukaya maore komori bala riwala zifikira za kiwatoni abunge sonti pia rirema koti waziri wa heze omsomo bahaja nafufu pandamwa na ramazan ngoyizo rirema koti mbaitwaibu doktor mbaitwaibu na doyer elmaseli asawaundo wakawashuliha nukaya wanasijana na waje hawinji ili rizidi utsangaza zifikira za kiwatoni shama zabaki za uridi za digoni yadani izama za siasa zile kinyumenezi kwa jaja hata kwa jeli zao ya ukaya ya ibahano rais azali yaliyo kwa nahuji hadi wamzidi zao 12 November hamainu ya hahe kwa tuona kabali inu ihusu ensikamili hojarisanganyesa sonti pia rono sedudi yakaya ngasivadima ngariwani yao ya maore bike heni mndu gwiwaniliwe enamna onao awe namna fanyao shau jumwa juna juu nchi emipaka ya hao ya komelwa ya wefaraka ya handani diyo lotsahawu zima wa hema siyo abo heni mndu kena fufula ya lazima jenilo beke loti fufula nyongo oha shahaina fufulu jojualije ilionge lazima wando walihimilie walibahari walifanya abaga ila ukaya ya opposition ke jaja yu janai ila ukaya zama za siasa za hensi inu mruka waishia harmoni suala maore iwe janai mruka tuona ka harmoni shamasha siasa kabo dhamana mahsus ya shughuli hao nyele suala hilo yafanyawe za lazima wafanye ili rende kinyume ne makri za Faransa ya wasuli daraja hama diyo ya wasuli lelu ya hanzari sambazi imaureke inu Faransa harmoni dunia ngawe serikali lelondo handa ya raisi wa daula ya haja haruma sherehi hilo aswali sherehi la 12 November lofanyiwa le komite maore ayoche rangu 2005 sana mahamengo mili lelo harme mahamengo mitano raisi azali haja sisiri dibabu ya haja asoyo ngeonesawe ya dunia ukaya yeye ngede nasi harmo wani ya suala linu bongwa hewa nzanguli waniliwe namna yao nao masula hanae sha ilo picha iwonesawe ya dunia ya namna sanungozi liyo alafunga mwatoneshe lisize ukaya banu zezama zahanda za hele suala linu de sirkali mono anruono juzi kaya imana maore ya sunji tiro harwese oi hamane zinsizi nwaji dawe sirkali ya haraya na wazali Madagascar ya unisaka ya kena ukiri maore ya njia harwese oi bike kartina mvu shay haki ya hatu itsongeza zengoizo kasitafanyishia nemana za tufanyishia na wazali ya hima ya hambati jao katina ukiri ngini ngone sawu ya ukaya banu watende harmoni suala linu de serikali lazima risanye nifanye mashauri ya serikali ifanye iza lazima ifanye yawe kaya ya opposition
wajiri huri kaya kwa tuanza wasanganyeda onasi rione namna ya ukaya serikali ifanye za lazima ifanye yabo ngareje ulingoni abonge sisi rijibio ukaya raisi haja ione se dunia ukaya kweli ngasibazima riwanyelie ile swala la ishisi wa shahadu Mungu hibenza abora raishia ukaya raisi mwanzo ya kaya harumwe makhfala rijibiwa rijusisa masuala kabanuti hale raisi hakaya Madagascar haonisa ukaya maore Komori kena ukiri njia harumwe oi ayochi bali hayo harumwe hautubahe hafumbue maore babi rahanya la namna hado ufanya amge abyaja loyanza uyaje harumwe 12 Novembre ronuka ibanu ngabo zabuha amungerika ushiri ya ndondo ila namna zinungu safanyishiha na ila hutuba ya to na yapo sisi ngajujana mimi njujana bika ya sisi di ukoza hata ngamjuziso suala la kweli ya ukaya panu asali 2005 liaja yavunza lego balaka la zingiza maore yatuka ujua kwenda bahanu yakaya uzuliwa ashiswashika si uzuliwa mahala pia kajaka na bobira Mfaransa haka harmwa hamunku kachaka uchangu kufanya uje na maore shaya 2005 yabo raisi azali ya jayaritika ya wanazijana wa maore na wende harmwa zembwana ani zitsabuho zahise oi yundi ya yavunza yabu au mwango serikali ya Faransa yendao hata yafanya hizo yafanya urazamba panu malawa wasili wale suada ndo ujua kaya ibanyo lelo raisi ani yenzi yaza lidejo ihatimishe ukakweli maore Faransa hapo yakaya serikali ya Faransa kufanya wiza kufanya pia ile ya dunia iridhi watu sisi kufanya za lazima ifanye ndio suala la kweli la lelo dokaya azali hapo mwangu ile longo hatimisho imana na bao jaudi halali harme hutuba hahe raisi habisi wakati mwingi yahonisa kaya ngelazimu mahadisi ya hatu ne Faransa isendo johonda hobira basibuzi alafu ndo hamba tena kaya banu sisi karsonda ranchi harmon kodo la sina Faransa banu ngasina wakomori wanje waliyo Faransa abokana ujua ribire bahanu ichondo kaya rihadisi amunge haba bisoka to pia harma ukaenge lazimu mahadisi yamudo bando baliyo yenzi ni mahadisi yayo ngarona orango makati mwinji ukaya katsuri behabahan mahadisi yayo ngarediza ulingoni wana enongo tudokano kwa hadisiyo cha ingara hadisiyo harma hindi ingara hadisiyo rasulindaba ibanu kweli gara hadisiyo lakini Faransa harma suala lino Faransa hamba kadozi njia ukaya yeye katu hadisi na ina si harumwa suala la maore raisi mzima wa Faransa Sarkozy hamba maore hama hutuba ifanya maore ya ukaya wao kwa na hadisi nati ya kijeni harma ukaya ema wale kwa Faransa au si Faransa joka jahusu wandu wala kwa nausi hadisi zo hazamba kajatatsaza alafu haka timizi ya unisakaya yaona mresi wa Komori wa Duhamba yomba simbo hamba ujetu nango natamba faida na mwaresi wa Duhamba sisi refanya sehazi za hatu ili risisemizi maore izo dezijirio rizo nao ebanu wananyasi walio Faransa wanungo arilazimisha uri dola hema kunguno usadimwe Faransa ninsuzani hata wakumori walo Faransa wa namna ndaro
kawaso na kirtasi wao jawahusu bwando hunde namna ya ukawa hunde kirtasi na yote ndongo nyangu ngabo wa Komori walona kirtasi za Kikomori shao walona kirtasi za wa nchi Faransa hama wando hazi wa kijeni wao ngo wenchi wao ngabo haki walo nizo boko kazinajua zirarila umgaye penta zensi pia obi hakumbia malongo za sharia au tulize hizo wanzao shai yote hama Komori kana tutoja ufunye matso wa mia pia maana Faransa ngabo namna ya kwa nao jua tufanyezo wanzao amgetu fumbo wa Komori walo na kirtas za Faransa wao Faransa kena jua fanyia tanrongo umgoe benza Faransa yodo hamba kaya ngajuzia matijema pesa Komori ngajuzia jao hiyo ngajoni sakaya wote hindru nikawa fanya hizo yenga unesa unondo ukaya manu diplomasi mare mara hafu bahi shawandu wo urumia mvu zone hao na sisi kaka turumia mvu batu yaboka naporo jware de bahanu wengai benze karsina mvu kartiarma usahari njarman ko de lesne Faransa shangabo izortu jarifanya rimte itsoni na hizo dikari shiniri himi harmwe dunia ngarjiwanili yao na yabo mnogono tena ukaya serikali ya zali hiyo kisuri wanilia za sibuzi chale kinyume wango sheria yao kaya rais azali hakamu wa he Union Africaine muhakamili kachaporo fu wale swala maore yotsongeza kanya ntisi ndiza Afrika kwenda una uribadingo kwa ufikiro ka sisi ribadingo maore amge bao kwa na ujawari wanilie na sisi kartuji wanilia kartutsanga gara jotsangiwa usiku sambia jua ya makango donzwani za sibuzi za msinadi rihundu wandu warihumbi sarende lele kanu kamba kana unda wandu warumbise yebani wanzo warumbise armwendi na siri zibadingo hanga bole suala la ukaya asalia ya laba ukado sinje nenda wandu hahe uka wanyu le suala la maore lino li hadisi lo mahana harmoe onu kajajana rongo ye onu kefungua abwe ketina karsina haki ya usahari lesu ala lino like harmoe ma hadisi ya onu heni mwaha izo rabu izo kweli hata izabira ngazirone sauka izo kweli hata de kinyume 1975 hata 1995 li suala la maure likao hadisiwa heni mwa ya Faransa yelaaniwa hapo wakati wopi ya mahamiangomili ya kamili ya Faransa hasikamanyiha katika kufanyoje ndo aono katika kufanyoje maore ikilo baho kitaka uramfia arma upande wakaya ikenda maishila na antizindo aji wachoka daone Faransa basi mbali hao rangu 1995 yaja ya Faransa ya hunda ya fuzu harma ukaya hajaba hanyo liswali tolwa ucherereyo halelesa hina wakati dunia jumla ani yenge jumtadisha yo demana boko rangu de 1975 à 1995 hakajuma utapala ili liswala nilitolwa nalikoptolo abiyafanya ufakuzi ya hansi serikali ya nyumeni harmoe ambassade de France harmoe coup d'état ya mwiso ya Bob Denard ya kausisa Papa Joe banu hambaka ya inikatina faida izonrabu bikinyume ne maisha garisomesao yao kana ukiri rijanjwa sisi malabak kwa tunjwa bila ndo kibali hino de mana ukaya ya komite maore nana ruwenchi mama ukaya ngelazimu rifanya mashauri ya suala la maore lirejeziwa harmwe mahadisi ya
za Assemblée Générale za ONU. Na viso tunangozi lo nziro kabisa tsaila. Ngezingo bidi ministre des Affaires étrangères yabe karatasi ya uzise ya tsahe et secrétaire général wa ONU ya rejeze le suala harboze deba. Bado beke kas jasuli. Shaima hadisa jufanya hayabo, umgubanyo jufanya hayabo. Mungu jotsongeza le suala lireje harumwa ze mimbari pia za he dunia. Wanasijana walo wadisao zensile lo kwa tujue tarehe ya hensi ya hatu kwa tujue ila namna ile suala lile namna la kanti jango johunda nzia ya ukaya watahe wajue hau batu wote hunde nafasi ya waeleza baraka fikirio kaya harme dunia wanungo joao ile suala la maore ndonondo kwa tudi joa habol tsovurwa habol sobawoni yule lazima ifanyiwa yule sahau kaya ikakweli serikali kwamba ukweli lazima warejeze swala linubana ikaza likasonza hatimi ile swala la maore linu ya njia harme tarehe hazina bila peu mko kalina por hospitali banguhe hapo lazima ya badili ila namna fanyao na namna ambao riwane ile serikali ile swala linu lije hobaoni ihadisiwa amge hatimizi nyama mbukaya karitsina zia ya Uvira isonde dunia bisonde wane haki ya hatu sisi ngasi haki ndio nasi nini sara chuara bati jau hawia ngasi na haki wanduko kufanya zindwaji ya dunia kujifanya zindwaji hamanya namna zavira bushini ya rais Azali au nisakaya kesi kirima orange lo ijarmese oi hamani zeti zindwaji aso yutsinsi sho ipadisha ikomori ya Faransa sinisho kachajwa ngomboje ngebane yorlo bikinga jokaya ya haki ya dunia yo hamilo ya milo mfano kanajwa mfano litamaika ya kama mahakama ya juja yali hukumu yali nike haki imaorereje yo kana uparokiri yo teno jokiri asa ngoto namna ya zanogozi liyo halafu tena izilihundao zina mamaore linchi suala la haki yani la justice salinu siasa la siasa yani ilo suala la siasa la zawli onogu mie ye haki idiriwa ni siasa idiriwa ni harmupa ni wa siasa chasuka ngardo hama mahakama warambi yeka yabo mawore komora au mawore tikomora sisi kana parukiri mahakama jujambe kama mawore tikomora amge karna dar mahakama amadayo lazima urifanye ili dunia irambuya ndukaya kartitiari wala karsurithi eziluzibirao na bwana mnafanya ndukaya lazima ile swala rejiziwa harmwe mahadisi ya ONU ya Faransa dola aniwa unopando hadani upande wa pili lazima serikali ishtaki harmwa ya Cour Penal International ili baladur ya fungwa hamanya namna wapwa harmwe dunia wafungwao izo desenzi ya mbili rolonizo kumga ibenza nga uzenzi yazi ndo atiza ise marengo pia ya he dunia mko kana jwari ya redingoni sheye haswa de ONU imaliswadali hadisi wao ya dunga yapo ni kari shindi rende harmwaye o CPI rende rashtaki baladur abu ya jane ne visa ila yatsongeza wandu wengi wafao barini emahayin abunge watukufu izo nizo nakandana behaku dukaye maji ya honre komio kaka tajirunrumwa emadabaka joviva kaka tingana bauche ze bwana zahatu za ulisema ore zike zili uziro hanya namna zilio umgoi venza maore kina paruka Faransa hau kina umwiso ngejuka komori ngejori zi komori amdani kaino honku raona hamwezi Novembre yino wana sijana wenji ndo waona kaya watu ani wanji ya harmezi iba
kuna utolo yao ya mungi lazima uendelee harma ukaya wanasijana wao uendelee harma wase sanduku za nyimeni zini yabo tena ngebidio wakomori pia rila muheri wanilie ile suala lini isizorantiziwa izamasu za siasa zama za siasa ngo unafufuku ya lazima wajenilo kwa tujanilo amsubutina mbebanu kaya watu wa siasa harwensi ino izama za hao kwa tujanilo fufu ya lazima wajenilo wadofanya nugu hamadi izo de Front Democratique no iyo wanuka tuishia tena ntuje kangi yotsena abgega mtimizi harumwetama ya laia harumwa nazijana na uomba ukala sisi wakomori pia ngajuru ndumwa rambuweka ya majia hondo komio kaka jafanya za lazima rifanye kajuani sahunwa hata biserife na sisi kana hufa adiensi hatu kena hufa wanaga mundu wafau shantika ifu kati lelo maudu ikati maudu ndo shaunga jonyo ngoha ihunde madhama lima watwani wajewa ritowe mhono singoni. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.